Haga nega video ngan pyni yapi kumno ba pin upload yaki documents Jongphi bat kadur Jongphi haga MPSC website. Namar ba bun ki bakli kumno ban upload yaki documents haga tugu video ke bang pyni kumno ban register yalde ha MPSC. Ta haga nega video ngan pyni kumno ba pin resize yaki documents Jongphi bat kumno ba pin upload yaki. Ta hang ngan pyni nengkong yapi ba ki documents Jongphi kata kata ke birth certificate Jongphi bat ke ST Jongphi ki size Jongki ki de bandon ha poka 0.25 MB lane arspa san pun KB. Balada ki he palat yaka arspa san pun KB finom la ban upload yaki. De fidon kam ban resize yaki lada ki he palat yaka arspa san pun KB. Bat ki educational qualification Jongphi pat pide ban upload yaki haga PDF format bat ke size ke de bandon ha poka san MB. Ta hang ngan pen iru yapi kumno ba pin shina PDF. Bat kedur Jongphi pat ke de bandon ha poka san KB. Lada ka he palat yaka san KB finom la ban upload yakadur. Temendangan peni kumno pin resize yakadur Jongphi bat yaki documents Jongphi. Nengkong shandur yaki documents Jongphi kala bandai ka ST Jongphi lene ka birth certificate Jongphi. Anda filadem pe yaki size jong kita ki documents ki papi shandur. Telada pe klik hang more, click details. Definio I ba ki size jong ka documents ka poi hadu 2.7 MB. Kita kamut kala he palat finom la ban upload yaka. Defi don kam ban resize yaka. Lane fi don kam ban Pynrit yaka hapo ka arspa san punru KB. Teban resize yaki document Jongphi lane kadur Jongphi leit haga website reduceimage.com. Lane fila ban click directly haka link ke bangabu haka description jong ka video. Tenda fila de click yaka tu website pin poi hangna. Menta click select image. Click photos and videos. Bersajid yaka tu kadur lane ka documents ke bapi kwa ban Pynrit yaki size jongka. Tahangna ngan select yaka ka documents ke banga shandur mana. Definiu I bagi size jong ka kadur kidon 2.6 MB. Tengi don kam ban Pynrit yaki. Menta scroll shepo but click hangna bagi to resize image. Tementang UI ba ki size jong ka document kidan lai spak hat RKB. Tengi don kam ban penduna shushu namar ba ki documents kidai bandon arspa san punru KB shepo pangin la ban upload yaki haka MPSC. Tengi ne dan lai spak hat RKB kampat longra. Tengi don kam ban penduna shushu yaka. Menta scroll bang sejrong. Badaka ne jaga bagi to quality pin UI 90%. Penduna yaka ne 90%. Menta klik how to 90 but sato 80. Menta klik bang hangne bagi to resize image. But penyu I bagi size jong ne document menta ki don sispa nyopunru KB. Tegane gala long menta namar kala duna ya ka arspa san punru KB. Menta klik download image. Tegane gede document ke bang resize mena ladang ipe ya size jong ka menta ki don tang sispa nyopunru KB. Menta kala long ban upload ha ka website jong ka MPSC. What upload ra da ka tu bahe size namar ba finom la arban submit. Defide ban resize ya ka birth certificate Jongphi ya ka ST Jongphi ha ka negorkom ka banga peni. Kadur bat ka signature Jongphi ro pila ban resize ha ka jogorkom. Tementa pat ngan peni kumno pensiona PDF ya ki educational qualification Jongphi. Ningkong download shua ya ka nega app ha Play Store Jongphi ka kerteng Adobe Scan. Anda pila dep supply ya ka nega apps. Bat sedang no ban scan ya ki educational qualification Jongphi ha ka negorkom ka bangale. Telada PUI bagini ki door kim clear ra pila ban click hangne filter bat sa click original color. Menta klik keep scanning ban scan lut ya baro ki educational qualification Jongphi. Ken mau ba ki educational qualification Jongphi baro ki dei bandon haga we ka PDF. Tenda fila dep scan ya baro ki educational qualification Jongphi. Klik hangne sejrong. Barinim ya ka gerteng jongane ka file Jongphi. Fila ban thong na educational qualification ba pin khamsub anda fila wat. Anda fila dep klik rename. Nangta sa klik save PDF. Menta klik hangne bagi to more. But sa klik copy to device. But sa klik save menta. Ken mau ba ka educational qualification Jongphi ke dei bandon ha poka 5 MB. Tementa anda fila de Pynrit yaki size jong ki documents Jongphi anda fila de shina PDF sa upload yaki. Tenengkong fidon kam ban upload yaka ST Jongphi kabar fidon kam ban upload yaka proof of age Jongphi but kabalai pat fidon kam ban upload yaki educational qualification Jongphi. Tementa leit hangne bagi to choose file. Sa klik photos and videos. Klik yaki ni gilai telik lang sejrong. But sawat yaka tugu documents ke bapi resize mana. Fila ban klik recent hangna. Nang ta sa select yaka tugu documents ke bapi resize mana. Anda fila de upload yaka ST sa upload yaka birth certificate Jongphi. De ban upload yaka birth certificate Jongphi klik hangne choose file. But sa upload haga jogorkom ke bapi upload yaka ST Jongphi. Teki educational qualification Jongphi ro de ban upload haga jogorkom. Tangba ke dei haga PDF pat. De ban upload yaka educational qualification Jongphi haga nega number 3 select biang choose file. Klik biang photos and videos. Nangta klik hangne bagi to educational qualifications. Tenda fila dep klik submit. Sa apshipang namar ka simpor ban upload yaki documents Jongphi.
Tanda lami kena ke pop up. Kamut ki documents Jongphi kila de upload. Kala long. Mentah filaban klik OK. Tementang ngan PNI Kumno pen resize ya kadur Jongphi. Lai biang ha website reduceimage.com. Lan filaban klik ya ka link ha description jong ke video ro. Nang ta fin support ha ke page. Pat sa klik select image. Klik photos and video. Klik ya gini gilai tulik lan sajrong. Bersawat ya ka dur Jongphi ke papi ko ban resize. Tahang ngan select ya ka dur nomor ke he palat ke size jongka. Telada PUI hang neba kene kador kadon 400 KB tegamut ke size gala he palat fenomla shuban upload yaka namar kador kede bandon 50 KB shapo finla ban upload yaka tementa ngide ban resize yaka ne kador lane ngide ban Pynrit yaki size jong ne kador menta scroll shapo but click resize defin yo iba kane kador kala duna ki size jongka kadon tang nyepui KB tementa ngidon kam biang ban resize yaka namar kede bandon 50 KB shapo menta scroll biang shajrong Badhagan ke jaga bagi tok quality pinyo i bagi tok 90 penduna ya ka tok 80 hang na anda fila dep klik biang resize tementa pinyo i bagane ke dor kedon sapusau kb tementa fila laban upload ya ka kala long menta namar keladon 50 kb shapo menta klik download image te video ban upload dagane ke dor ha website te ke signature ro video ban resize ha ke jugokom tementa ban upload ya ke dor Jongphi pe hang ne bagi tok photograph klik choose file upload ya kedor klik hagne bagi tho choose file nangta sa klik hagne bagi tho photo and video menta sawat nakinu folder badon kedor Jongphi barsa upload menta wat ya kedor ke ba resize menne barsa upload ya ka tahangne ngan persang ban upload dakane okay anda kalami gomne klik hagne tick mark anda fila de upload ya kedor sa upload ya signature klik hagne bagi tho signature choose file video ban le hag jogorkom sapi naganu folder badon ke signature Jongphi barsa upload Tehane ngan select ya ganik signature but sa click how no tick mark menta click save changes tementa gadur bat ka signature Jongphi kala upload tegan mau ba gadur Jongphi gade bandon hapok of 50 kb bat ka signature Jongphi fila ban ai hapok ka arpau kb te ban resize ya ka signature Jongphi fide ban le hagju gorkom ka ba resize ya ki image Jongphi tementa ngarmen ba finla ban upload ya ki documents Jongphi bat gitu ki ba ko ban register thamai fila ban upload ha ganik video kumno ban register ha mpsc ba dsc Sakan gawai pide ban kan mau ba kitu ki ban register thamai biang hagan website thamai pide ban use daga tu ki email barim Jongphi ka ba phi pendon.com naga tu ko website barim tementa lada pidon ki jingkeli kumno ban apply ban register mpsc ba dsc pila ban push ki jingkeli Jongphi ha comment section bat kan reply pi kublai shibun and subscribe